Karong adlaw og niining misaha, himuon nato ang unang adlaw sa atong Triduum Masses para sa pagsaulog sa kapistahan or pangilin sa tanang mga santos karong November 1. Todos los Santos or adlaw sa mga santos. November 1. So karon kining misaha ato ning himuon nga unang adlaw sa Triduum Mass. Kinsa maning mga santos nga atong gipasidunggan panahon sa November 1, ang tanan nga nakatuman sa sugo sa Ginoo hangtod gyud sila namatay. Nya unsa may sugo sa Ginoo nga makapasantos natong tanan, kining ato rong gibasa Matthew chapter 22 verses 34 to 40. Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong huna-huna, og sa tibuok mong kalag, og sa tibuok mong kusog. Nya dili na siya kana ganing maura gisumpayan ni Hesus. Ang number 2 nga parihasad ka importante aning sugua nga makapasantos nato, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na sugot ka adto nako puyo sa inyo. Sige ka na. Ing na ka. Kay imo naman ang kaugalingon. Di ba? Oy, hasta gani mga asawa, di naman magpadug sa bana, patay ka da, impierno jud kang asawaha ka. Kay sama na gud sa imong kaugalingon. Ang imong yung silingan, sama sa imong kaugalingon, labaw na ng imong yung gipakaslan. Oy, buwag ka naman noon, mabutang maingon ko, kanang nakigbuwag sa bana, nakigbuwag sa asawa, mga impiernohono na na. Nga naman, di naman imo siya itipon sa imong kaugalingon nga mao man na ang sugo sa Ginoo, ikaduha man na sumpay man na atong sugo sa paghigugma sa Ginoo. Di ba? Lingi-lingi ra ba mo diyan ingon sa narong usan, lo di sa na pwede uy. Tuon na man na siya siyang kabit. Ay bisan pagtuas iyang kabit, hasta ang kabit himuas siyang part sa imong kaugalingon. Ana ingkaw niya sila pa der, dili man ko nila isipon nga part sa ilang kaugalingon, sagda ilang na sila, kay padong na sila sa impierno. Basta kita, mahigugma kita sa Ginoo, mahigugma ta sa ato isig katao, samas atong kaugalingon. Mao bitaw ang Ginoo niingon, higugmaa ang imong mga kaaway, dili lang ang imong mga higala. Sa inyong paniid, ang ato mga kandidato ros barangay eleksyon o sa iske, naghigugmaay ba sila o naglinibakay? Mga impiernohono na. Naghigugmaay ba sila o nagsinawayay? Ala mo diya. Mao na bungas atong paghigugma, sundo nato ning nias unang pagbasa. Matod pa diri sa pulong sa Ginoo pinaagi ni Moises, ayaw gid ninyo daog-daoga ang mga langyaw, ang mga ilo, ang mga byuda, ang mga kabos. Ayaw daog-daoga. Kay ang Ginoo kuno masuko gyud nato. Nya kun ato silang daog-daogon, patyon ta sa gubat. Mao ni karong na naggubat na ning mga nasod kay gidaog-daog nila ang mga kabos. Usahay gani ang sakyanan, ang barko sa kabos, banggaan lang sa barko sa dato. Wa mo ka G? Sige na lang. Pero bulahan gining kabos kay di man gid mo baos, mo irog ra man sa dinig bangga. Okay ra, pasilitan og tubig kanang sana water cannon, mo hilamos ra man sad bita gining kabos, no? Mulunop kay ang mga buangon nga mga dato gipangkural ang agianas tubig, iniguan mulunop, ama kabos maligo ra man sa himuon man sang swimming pool ang anang lunop-lunop.
Bintaha gining kabos. Nga naman, kay ang mga kabos, matod pa ni Kristo, bulahan, kay ang makahigugma gyud sa tinud-anay sa Ginoo ug sa iyang isigkatawo kana gyung kabos. Ang mga dato magpili ginagin sa higugmaon. Magpili. Oh. Nilingay mong tupad. Ing na wa kay pili. Ing na di ka magpili. Oy, mga pilian kay na mga dato. Dahil naging yaks. Yaks. Astang pari, inigpakalawat, yaks. Tamparoso na ni mong naong ng parian. Na si Jesus sa una, wagi pili. Wagi siya pili. Ang mga nagsunod sa ni Jesus, ang mga santosunog kinabuhi, di gina magpili. Bisag mag-agas pang luha na, magsigi ra ginaghigugma. Muna sa atong ikaduhang pagbasa, matod pa ni San Pablo, wa rami magwali, pinaagis pulong, giubanan kini sa Espiritu Santo. Nyaon sa man ang Espiritu Santo, ang Ginoo mismo, matod pastubag nato sa Salmo, gihigugma ko ikaw Ginoo, akong kusog. Daghan kay nato nga mawad-an dayon sa kusog. Kinsa ninyo dinhi ang nakabisita ngadto sa mga presuhan? Taas ang kamot. Kanang uban wa gi kusog nga iadto sa presuhan. Niadto mi sa CPDRC, niadtong pizza sa to 21 ba to? Ato silang gitagaan dito pagkaon, mga 1,150 ka pack meals ang atong gidala nya sa ato din mga parokyano. Nya nag-donate dito gikan sa ato sa mga donors atong mga tent nila atong gibutangan og kaning anana ba kanang trapal kanang canvas 8 ka tents og naa sad tay nahangyo nga donor nga mohatag sad og 500 ka lingkuranan. Lipay kayo ang mga inmates. Ang akong gipangda dito nga taga dinhi kasagaran first timer. Unya hadlo kay sila. Sa ganun prisuhan, mga bugoy kinastanan. Sus pag-adto dito, mas buutan pagnaong ang mga piniriso kaysa taga dinhi. Tinud-anay gyud mga buutan, kuan kaayo, matinahoron kay tanan. Niya ni sakripisyo sila, nisayaw sila almost 1 hour. Pag humana mog misa, nisayaw sila almost 1 hour, taliwala sa kainit sa udtong tutok. Lingaw kay sila mga naong, bisag 40 na nilang sunuga. Kami dito, sige pang pamaypay, buangon kay tanan. Ngano man, kay lipay, kuno kay sila nga giduaw, lipay kay sila nga gitagaan sa ilang mga panginahanglan, labi na gid atong tent kay magamit nila inigmisa o kanang na sila activity ug ang mga lingkuranan. Lipay kay sila, dili nila matukib sa pulong ang ilang kuan. Ako di man gyud ko musayaw, bisag hagbungon pa ko sa PE sa una, di man gyud ko musayaw. Napasubo ko kay naingon sila, padir ngadto padir abi na kog magpa-picture, ngadto diha kadto nga padir kay abi na kog picture mo posing na tako. Niingon man hinon talikod. Iisa ang kamot. Uy sayaw man dai. Sus gipasunod ko dito, sakita diyan itong hawak din sayaw-sayaw. Ani undang ko pero nakahuman sa kung usa ka tukar sad ginagmay lang ba. Nindot kayo ang pagpakig sandurot sa mga taong kabos, mga taong nagantos. Ug bunga niining atong paghigugmaay, milambo ang atong kinabuhi. Ang naghigugmaay, mulambo na sila. Ang nag-away, malusno. Munang daghan na ron nga lusno nga mga buildings dito sa Ukraine, dito sa Gaza, tungod kay naay na nag-away. Daghang pamilya karon na lusno, wa nay klarong pamilya, broken families tungod kay nag-away, wa maghigugmaay. Ngilingi ay mong tupad, ning namusta man, wa pa mo malusno. Daghan kay diha, gipangkasal nako, may pa kay diring, sige pagkupot-kupot anang kamot,
sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo sa maayo o dautan, sa kahamugaway o sa kapitos, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka nato. Hilas ba yan? Wakabot og duha ka buwan, away na. Wakabot og napo katuig, buwag na. Ang uban, mga rirabas pare, nga dawaton sa pare, lusno sang pare. Na siya. Pero salamat kamong tanan nga nahigugma sa simbahan, usas nindot nga timaan, unsa man, mo palit og slot. Mao ginay number 1 nga timaan kung nahigugma mo sa simbahan, pinaagi sad sa akong pag-awhag, pamalit mo og slots. Congratulations sa namalit og slots ang atong holy pads para sa retreat sa mga pari karong November 7 to 9. Ang atong gibaligya 100,000 slots sa holy pads, tag 100 per slot. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 86,564 slots. Pakpak. Syunan ka ani. Nya sa 30 slot challenge nga related aning holy pads nga tag 3,000, nakadawat na sa tag 840 ka 30 slot challenge. Nya ang nahibilin karon 13,436 slots na lang ang nahibilin. Pangmano niya, pamalitan pakpakta. Nya naman sa tay special slot para sa birthday ni Father Siano. Kaila mo, Father Siano? Naatay CTO nga slot or Crescenciano T. Ubod. Dili ay Christ Transforming Union, CTO. Tag 100 sa ni per slot para ni karong November 24. Kay si Father Siano manghatag og 5 kilo packed rice ngadto sa 60 katag 60 nga mga kabos nga pamilya, or a total of 3,600 families nga pobre. Kay 60 na mas Father Siano karong November 24 kon buhi pa no? So 60 katag 60 or 3,600 kabalay pamilya. Tagkuan lagot tag 5 kilo packed rice nya nasad ko'y ambisyon gamay nga mo paayo kog mga kabus kay nga balay kanang gubaon kay atop, gubaon kay bongbong, mga 60 sad kabalay dinhi sa atong parokya akong ipaayo. Nya kon kinsa tong mutabang nako ani kay wa man koy kwarta, mangayo ra ko ninyo. Naatay slot nga 40,000 slots sa CTO, tag 100 per slot. Nya as of yesterday, nanatay halin 3,331 slots na ang atong halin. Pakpakyapon. Daghan-daghan pa ning sobra, 36,669 slots pa. Tag 100 per slot ra ni siya. Unya naasad tay 60 slot challenge aning CTO, or tag 6,000 per challenge. As of yesterday, nakadawat na taog 35 ka 60 slot challenge. Pakpakyapon. Nya, tungod ni sa atong paghigugmaay, nang kadako gyud mahimos maghigugmaay, dili magsinawayay og mag-away. Nya sa atos ang investment slot kaning DSAP, 140 slots ang atong gipamaligya, tag 500,000 pesos per slot. Nya doon na ni interest rate nga 25% per annum. As of yesterday, ang atong halin niabot nag 95 slots. Pakpak. 45 slots na lang ang nahibilin, nga mahalin. Nya kay pledges man
sa 95 slots nga pledges, 71 slots na ang actual cash investment nga atong nadawat, 24 pledges, 24 slots pa ang pledges nga wala pa ma-remit nga hinato. Atong iampo nga ma-remit na ni aron bayra na gina nato diha. Nya naka-partial na ta og 24 million ngadto sa tag-iya. So dakong possibility nga maangko na gina nato dihang maong luna og matukod ang atong gidamgo nga fundraising nga Columbari. So atong pakpakan ang niapil sa DSAP, no? Congratulations. Nya ayaw lang mo kumpiyansa sa inyong pagpadag kwarta dinhi kay daghan sa kaing nag-scam karon sa atong Facebook o sa YouTube, gamiton pa akungan, gamiton akong naong, gamiton atong misa, nya mangayo dayog kwarta nga dili mao ang atong account, bank account or GCash account, dili sad mao ang contact persons. So siguro agad ninyo nga ang YouTube channel nga inyong gitan-aw, Padresiano Ubod. Kani siyang Padresiano nga na ay mga 172,000 na ka subscriber. Unya, ang ato sang mga contact persons, mao ni sila si Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, Edna Barusa, o si Remedios Ocaba. Upat ra na sila kabuok. Dili na pwede nga mo entertain ninyo ang uban. Ako mo ikalima. So mao na ayaw mo kasipyat. Unya nga ato sa mga GCash accounts, bank accounts, contact numbers, amo sa nang i-flash din hikanunay sa atong misa. Salamat sad sa YouTube kay gahapon nadawat na nato ang monetization for the month of September. Nya do natay nadawat nga share nga 143,000 pesos. Salamat kayo. Atong August 134, karon gibali girambol 143. Ambot ka ni inig ka karong October. So padayon lang yun mo sigig like, share og uban pa kay bunga nas atong paghigugma. Og tungod niini bisag wa na ta magsigig kaning padayon sa atong slots para sa kumbinto, nagtrabaho gyapon tas kumbinto. Nya ato kunong suwayag tan-aw ang ato rong update, latest update sa atong kumbinto.
Salamat kaayo. Salamat sa ato mga contractors, no? Niya kining tanan tungod ni kay naghigugmaay ta. Nahigugma ta sa Ginoo, nahigugma ta sa atong simbahan, sa atong isigkatawo. Nindot gyud kaayo ang sugo sa Ginoo, mo nang gitawag ni niya og the greatest commandment, ang katumanan sa tanang mga sugo dinhi sa or balaod dinhi sa kalibutan. So atong iampo ang atong mga kandidata sa atong elections nga magbaton unta silang tanan niining maong gugma, dili lang karon panahon sa eleksyon, labi na gyud inighumana sa elections. Ang nidaog ug ang napildi maghigugmaay ta kanunay, magtinabangay kay kanang eleksyon formality ra na. Ang importante ang atong pagkamaalagaron. So ato sa silang iampo ng atong mga kandidata karon nga malangit sila, dili sila maimpierno aning ilang pag-apil aning eleksyon. Wasig maimpierno na hinoon sila pagkadakong di malas. Sige, manindog na ta katong nahigugma.